Division clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Kumin thal chhunga ruahtui tlak mumal lo avangin Serchhip Mat phai-a Sangha khawitu thenkhat te chuan harsatna tawkin an Sangha khawi puitling tawh thahnem tak thiin tam tak a hun hmaa aman a om bawk. Serchhip District Fish Farmers Association President pu mangai thangatne na janga thu kan don danin Kumin hian chal anata wang le kholuma wangin tun hnaya an member chen khatte chuan harsatna na satak an tok ti asoya Kumina chal anata wang hian boruak lumlu tuka wanga Sangha dila tuite lumin tui atlem boxi avangin Sangha khawitu chen khatte Sangha chu athina sahle ti asoya hetianga Sangha athina satawang hian Sangha lathilo te po thahnem tak manin atiral na tur athei anga andap thu asoi boka abik takin mual vom zetet le thu ruk luiringa Sangha khawitu te chuan harsatna hi an tok na sa ani SDFFA president chuan hetianga harsatna an to chungchanga hian sarkar atengin malak na engma a omri lawni a an sha thu asoya voin lamkhan harsatna tok te hi in report turati amni thu le hemiang hian harsatna tok te po hi an minglak khom ani don thu asoi bok Serchhip District Fish Farmers Association chinchia danin kholuma wanga harsatna tok na saber pu mangai thanga zo jam veng te chu an Sangha kg zahni vel zet an mana Pulal Ramliana CMS te Sangha kg za vel manin Pulal Dongliana Silo Medical Quarters le Pusi Zaukunga tui khwa veng te Sangha kg somriat vel ve athiboka pupi silatlan sanga mar veng chuan kg somnga vel an man baka tlak lo kg somthum vel zet an neiti an soya pukelal dai vela bazar veng te Sangha kg somnga vel manin heng baka hian azat chia chian chia lo zinga pupi si vandal soma veng lai purabat el namte saron veng le pu sai jam pui sai lo Medical Quarters te Sangha po thahnem tak a ombok ti an soi boka heng baka hian association na insha tir lem lo harsatna tok po engemozat an an rin thu an soi bok voina hei chom kaya Sangha dil le huan thlai nei tu te PC chal jidinga kania Kumin chu hei kumdang ang lo tak men khuwa thal re wangin Sangha le kan thai ten harsatna an tok na sa mema pathian zara ke ni chung ko phei chu atok na sa lo pol kan ni hial o manga kan tia kan van nei mo kan lo in tia Sangha po chu tiang min kan chan tam lawa mi tiang chuan ke ni hian in Kumina hian hei khot kheng reilu tu khi kan tur ve Sangha quintal khatling lo ke somriat somkwa don kan man pha ve kumdanga chuan pathian zara atianga tuin har sati kan nei ngai lem lowa Kumin chu khuwa athal rei do bok nen le hei kan sakram hi in muang hian in Kumina po hanan tikanga ni kumpo hanan tikanga hemi kang na salu tuk wang te hi nge ni tuin hai tlem zuala hemi in muang hian hemi nai luite kan la boka hela hian chakkan waw le lama hemi nar hian kan la boka lui panhi kan la ti hian ma se kan tuilak hian in Kumin chu min kham lo ma mai mo ti mai tur ne hai kumdanga kan to ngai lo van duina ti meng na sem phei chu ni lo Kumin chu kan tok ve hai Sangha ke somruk chuang hun main kan khal ke somruk do na hun main kan khalanga ya tin ei tlak lo ke ni pona kan ei du lo khal tlak mi lo turang chi kha ke somthum do na om boka azia lo khop mai hai tiang kan tok hi poi khop maya mara chu kan ti theyang ma om lo tiang chu pathian thil ruatania hemi gan ram tikang na salu tukhianin khuwa hi tilum lu tukani kumdang song ai helai boruak po hi asana sa weather climate hi ain thau ngotin garinga ni kumte ngai tuan tunang tha me juna po tiang hian boruak so sa asangai lowa ani sat em lo pon boruak hi sangoi ngoi mai ni temperature hi sang em ma hemi chapa hianin nian sa dil tuite lo luma chunglang hi alume me thina khang kha Sangha hian en zo lo ni bering an thia chuna mai ni lowa jan lama te po hemi tui salu tu hian in oxygen atitle ma chu kan boina ber ni hei in muang hian tuna hei in ron thlena mi ron muang nge hian zopa methota achan chuadan oxygen ti pundan te pum manga khol fita khatianga han ti vel kan tumme kania hei tuna mi ron mulai puilai mek ang hinia tunang zela khuai thal chhoni chuanin tin nge ka ngai tom veng ka ria kan chan tewang ti po hlauma tui kan nei tlem deuh lek to wang po hianin
ma tui hi ti hian kan pama the angin ni jan phei chu Darkar somni pali top kan pama 24 hour kha continue kan pam top mai ni kan Sangha ten boilu tu kan hlau wangin adi zil pam engine ni box ya sumpo hau tak du khop me tui pam nan hian tuna kan harsatna to ber chu hei khosalutuk khosen salutuk tui natlem lutuk hian ni deuh ber mai Darkar somni pali kalta chungin new Serchhip-a Vawk thi pali omle in ASF Chilen na mun new Serchhip-a Vawk thi chu somthum paruk atling to DM&R Department sin chiana achanga alandanin vo in chhun Darkhat achanga chu ta Darkar somni pali kalta chung khan ASF Chilen na mun new Serchhip-a hian Vawk thi pali omle in heng Vawk thi te hi thlathum le thlariat inkar an ni a heti hian new Serchhip huam chunga hian Vawk thi somthum paruk om to in Serchhip District-a Vawk Chilen na mun a puanjinga Vawk thi tamna ber anita a islungdara Vawk thi somthum panga omin ke chuma pakwa thenzo le chiatlanga paruk ve le wancheng te a pakhat athi to a Serchhip District-a ASF Chilen na muna Vawk thi po somkwa pariat atling to ani heti lai hian Darkar somni pali kalta chung khan kholai lunga chuan hriat lova Vawk thi pakhat a om ve le boka he Vawk thi hi Vawk puitling ni in Serchhip District-a khopariata chan hriat lovin Vawk somni pakhat athita bokani tun thlani somthum pakhat thlenga total lockdown kalpui le tura Serchhip District Bawrhsap chuan Serchhip District-a in kai shwaina kalpui dan tur thu chwa siamin atar lang hemi chungchanga Nimin-a Serchhip District Bawrhsap thu chwa chuan hemi hun chung hian eizon na le tulbik thil nilova veiwa le inlen po khaptlat ani ti tar langin tulbik thila po na chuak tur reng chuan face mask emo manrodangin emo mai an tuam ngei tur ani ti atar langa dorle bazar hon chungchanga voi khata mipui tam tak pungkhom tur vennan VLTF ten ruah manna an siamang zinveiwa chungchanga mani chenna khwa chhuasana zinveiwa khaptlat ani a ama ero chu lo thil chia to le damlo na thila mani khwa chhuasana chulani chuan mani veng emo khwa emo VLTF te hriat puina le kha nen zin thei ani ang sakhobiak na mun le zirna inte chu kharchun zom turni in public park picnic spot gym infiam na mun community hall restaurant le shopping complex ba ka phalna pek ni lo dor te le intol le na mun zong te khar ani bokanga chungkwa mumal eizon na kai hnoi nilo a hu hawalui kal ramhnuai picnic hiking le adventure spot te khapani chiatni thatni ami somthum ai tampun khom phal ani lova puipun na hmuna reng eile insem le siam phal ani lo bok Serchhip District Headquarters B ka tuma in mani in le compound an chhuasan tur ani lova building khata in shang lua te po in tlo po lo tur ani phalna pek big dor te chu thole ni le zirtop ni a hon thei ani anga dor te hi tlai dar nga a chuan khar tur ani ang district headquarters a chuan mani in compound chunga na thok tu le manro omsa te mangin na tho phal ani bok Nimin Khan Serchhip District-a COVID-19 shikai mi som pakhat zet mu bel le an oma vo in Khan shikai mi som pahni te en koldam an ni thung Nimin-a Serchhip-a shikai mu chwa te hi ke chuma mi panga thenzo la mi pali le chingchhipa pakhat ba ka chunet laboratory changin shikai pakhat te an ni a chunet laboratory shikai mu chwa po hi ke chuma mi bok ni in shikai nen inkom nai na ne wanga in lama in khung sang la yani voina he thubat sai lai thleng hian Serchhip District-a shikai mi pakhat mu bel ani le to a shikai mu chwa hi ke chum khwa ni in shikai to nen inkom nai na nei ani a ke chum khwa a hian shikai mi somni pakhat zet mu chwa an ni to ani vo in Khan Serchhip District-a shikai en kol mi som pahni te chu en kol dam ni in an mani en kol na hmuna changa chhuwa tir an ni vele a an zinga mi paruk te chu 4C chingchhipa changa chhuwa tir an ni a Narzing School CCC changin mi pakhat chhuwa tir ani ba ka Horticulture College CCC thenzola changin mi pathum PTS changin mi pakhat le in lama shikai en kol mi pakhat te an ni heti lai hian Serchhip District-a shikai mu chhuwa laltlan zawa kumsom thum panga zotlang chu ni zandar sari le minute somni panga khan ZMC-a COVID-19 pneumonia wangin a boral thunga laltlan zawa hi West Bengal in thana duty khani in me ni khat khan shi akai ti mu ani a Serchhip-a Narzing School CCC-a enkol ani nuwa me ni saria ZMC-a enkol turalak ni in ni zan khan a boral zuita ani heti hian vo in thleng khan Serchhip District-a COVID-19 shikai mu chwa chu mi zanga somnga paruk an ni to a anjinga mi zali somruk pakhate chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi somkwa pathum an la ommeka shikai mo chwa zinga nunna chan mi pahni an omta a nikum November ni somni pathum khan nunna chan an lo om to bokani
Nimin-a Mizoram-a COVID-19 shikai mu chua zinga Central Jail tang lai mi somni lai an avangin vo in khan Home Minister pulal cham lian a chuan Home Department Prison le DM&R Department how tu te chu malak zui zel dan tu ra soi pui. Home Minister Pisa he soi ho na huna hian Home Minister chuan Prison Department lamin Central Jail tang mek tele ven thon ngai zwal staff te RT-PCR test nei tura stemo lama dilna an thelu to chu chakta ka bo zui ni se ati a hetiang thil thleng hi a the awangin district jail lama thu nei tu te po theito palo film khur turin acha ani COVID-19 shikai mek te vilna le in enkol na atana man ropoimo PPE te mask te sanitizer te pulse oximeter le thermometer te chu achul anga ngai tua zel turati ania Central Jail tan hian DM&R Department atangin PPE somnga mask zaruk le sanitizer liter nga pek ngal an ni bawk Central Jail a hian COVID-19 shikai te da shan na tur quarantine facility po chopchil takin buat sai alo ni to a meeting chuan shikai an lo pun zel pal thula ruah man na siam dan tur an soi ho bokani Central Jail a COVID-19 shikai mi somni te me ninga sang ni somni pakhata changa da thar achanga kai chong ni angai adi a chuti rualin wat danga tang mek mani injing hlelte chu COVID-19 test nei puichin ni in shikai dang mu chua an lovani Sarkar lai puya Ministry of Finance in State 25 rural local body RLB te mantura kum sang ni somni pakhata changa sang ni somni patni atana first installment cheng vaibel che Sangriat zakwa somni pathum point pariat a pek chua Mizoram in cheng vaibel che som pathum point pariat a chanchu a mangtu tur VC te hna pek thwai tumani LED Minister Pukel rin lian chuan VC te sum don tur Sarkar lai puya changa mu cheng vaibel che som pathum point pariat chu sem chua alani lauti soin VC ten an chanza tur chu population base in ti fel sa vek ani ti asoya sum hidik taka ahman na tur man ani theina atan uluk le zwala VC te zirti rangai LED lam kanin pe huna pek ngal mai thei ani a pek chua ani chep to ati LED Minister chuan sum chu COVID-19 dona atan man thei ani thu soin chuti rualin sum sem dana COVID-19 luar lo na mun thlar shan thei ani lo guideline fel tak omsa ani a chumi pel chuan thilti thei ani lo ati a Sarkar lai puin guideline pela thilti ani lo na turin khau taka avil thu a soibok poisa te chu VC ten atangkai thei angberin mangse adu thu soin Pukel rin lian chuan mi puiten tha anti le du dan nga poimo turani khotlang ta na changkai tur tho ani huna po in lo na te awana wangin mi pui atam thei ang in lo na om thei lam ngai to achulang COVID-19 do na ata na man thei ani angin changkai takin VC 10 mangthiam se adu om atebok me ni riat sang ni som ni pakhata sum pek chua hi kum sang ni som ni pakhata changa sang ni som ni pani atana Mizoram budget tur tel sa ani a Ministry of Finance in sum apek chua chu 15 Finance Commission in RLB te ta na ruah ni in sum hi VC te chantura ni a local council te a huam lo thungani Shipui len chunga zirna kalpui zel dan tur chungchang soi ho na chu vo in khan School Education Minister Pulal Chandamaral te hovin Planning Department Conference Hall aizola nei ani He soi ho na hun kai shwai tu School Education Minister Pulal Chandamaral te chuan Shipui leng kara zirna kalpui zel angai ti soin tho ho na chatak nei zel turin zirna lama thok tu te asoma mani thiam dan da na online na zirtir na kalpui thei chuan thlenchin ain anglo zungang ti te po a hlo oma chu wangin khairwal taka kalpui thei dan zun achulani ati zirlai bu po sem chwa dan kongrua man ani don ti soin Minister chuan zirlai ten zirlai bu an mu thuai theinan Chanlak ani don ti asoi heba ka hian Mizoram a zirna tha a om theinan ruah man na siam chho zela tul thule tuna kalphunga chuan private boarding school chatak ramdang de na khai khin po aza pui om lo mi in din du se kong a om meu lo ti soin mi in service an pek thei dan zira fees an lak thei dan tur po hi siam angai ni a sha thu a soibok vo in meeting a hian rampum hua pa khairwal taka online class kalpui thei dan tur soi ho ni in school sang ten online class an kalpui da na in chen lova chu wangin khairwal taka zirna kalpui ani theinan kai shwai na siam tur
Kai shwai na siam tur committee din ni se anti a HRD board vice chairman puel thang mo ye chu he committee a hian chairman ani dona jun sang ni som ni pakhat chungin kai shwai na hi an siam don ani meeting a hian school kal theilo chunga private school ten fees an lockdown chungchang soi ho ani boka tun din hmuna school chen kha chuan harsatna an tok na sa hle ti Mizoram Independent School Association shwai tu te chuan an soya hemi chungchang hi soi ho ani nuwa school fees an lak me ka changa za som sari ai sang lak lo ni se a hniam thei anga physical pui turin meeting chuan school nei tu te po an ngen ngalani Kumina Polsom HSLC exam result chu thlathar ju ni thum khian ti chhuwa tum ani Mizoram Board of School Education MBSE Chairman Puje H.O.R.M. Thanga chuan India Ram Hundang te Shileng awanga an buai viau lain HSLC le HSSLC examination chu ruah manlok angin an kalpui thei thu le result po ahun taka ti chhuwa thei an tum ti vo in khan soya HSLC exam result chu jun ni thum sang ni som ni pakhat thole ni ati chhuwa tum ani ti soin HSSLC result chu jun cholkar thum na ati chhuwa tum ani ati bawk result hi MBSE a tar chuak lavin MBSE website a en ngal thei ani dona MBSE office kot le avela result bu le thei ani dona exam center superintendent le dio tin te hna an huam chunga an lo the dar thei turin PDF a pek chua ani don boka phone zo thei na siam tum ani ti asoi bok Nimin-a Mizoram-a sample sangli zathum pathum enfia ni in heng atang hian COVID-19 shikai mi zahni som kwa zet mu belle an ni a heng zinga mi za som nga pakwa te chu taksa a shikai lan chwa na nei an ni Nimin-a ZMC laboratory a sample sang khazasari somli pakhat enfia ni in heng atang hian shikai mi somriat pasari mu chwa an ni a anzinga mi somriat panga te chu taksa a shikai lan chwa na nei lavan ni a anzinga atamjok te hi shikai nen in kom nai na nei awanga in khung sang la yan ni a state po na changa ron homi pathum omin ZMC a thok pakhat le shikai en kol tu mi patni an tel bokani district sang chunat laboratory a Nimin-a sample za somli pariat enfia ni in shikai mi paruk mu an boka anzinga pathum chu Serchhip District mi ni in lunglei champhai le Serchhip District-a shikai pakhat theu mu an ni a anzinga panga te hi state po na changa ron ho ni in midang pakhat hi shikai nen in kom nai na nei ani thung Nimin-a Mizoram-a repeat antigen test mangin sample sang ni zali som pali en fia le ani boka henga tang hian shikai mi za som kwa pasari zet mu ni in anzinga mi za som nga pasari te chu taksa shikai lan chwa na nei an ni bok Aizawl District-a shikai za som ni pali mu chu an ni a saron venga shikai mi som ni pakhat mu ni in central jail tui vamita jail tang te zinga shikai mi som ni mu an ni bok Longtlai District-a shikai mi som thum mu ni in anzinga mi som ni pahni te chu shikai na shiat lo le chui nga yan ni a Kamalanagar 2 a mi som pasari zet mu le an ni a Kamalanagar 1 a mi panga mu an ni bok Lunglei District-a shikai mi som pasari mu ni in mi pathum te chu shikai na chui nga yan ni a Serchhip District-a shikai mi som mu ni in shikai na chui ngai pathum an oma Khozol District-a shikai mi pathum mu ni in Saitwal District-a shikai mi pahni mu an ni bok vo in khan Mizoram-a COVID-19 shikai en kol mi som riat pasari te chu en kol dam an ni vele boka heti hian vo in tlai dar nga thlenga Mizoram-a shikai mu chwa chu mi sing khat zaruk som ni pahni ni in heng zinga mi sangria za som kwa pathum te chu en kol dam an ni to a he hi shikai mu chwa atanga tin zaze la somsari paruk point pathum patni ani a tuna hian shikai en kol lai mi sang ni zali somriat pakhat la omin shikai zinga nun na chan mi somthum pali an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ni e